Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao, ako nana. Ipang pangruna ti panang ipateg, iti pamilya, sakbay iti akin ruar alanga. Dampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Desay! 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 Apay aya, makadisturbo kayo. Ayab kayo lang ayab. Nakasarita mo ni manang mo, Amel ba? Anya manin aya ti ibagak. Ay kahit ibagam tagi paw iti kwarta. Kitno kapaw-paw it nalaang. Ano nyo aya ti kwarta? Ay, gapo ta pinawitan na kayon iti tablet yaw apag games yaw. Saan dakon ngay dawatan? Anya ngay nga rod ti ibagak apangusaran nyo iti kwarta, nanang. Kita manay bagterubak. Nay, apay day tarupa yo. Ming-mingam nga main anaimbag. Ay nananang, isumit lang nga iso day tarupa yo. Nagado ti wrinkles nan. Napuno pa yun iti pekas. Anya pa ay. Ituloy ko manlangan ti games. Day. Ay na, dandani ak lang rod mga bakon. Ayab kayo lang ayab. Ay, sika, disi Ibagam ka ni manang mau. Takayat kao ti agpanoslip. Anya! Ay, sus nanang! Amuyo ka di ti sasawan nyo? Katwan! Amuyo ti kayat asawan tinoslip? Katwan! Amok Apay, ayan ni nanang yaw. Di na kano kayat ti mga Taapay, gapo ka day, tanatang mananti si daan. Jakman amo ni nanang. Kag, ni manong mo saning ay. Makininom ka dagiti barkada na. Ay, apay nga main, tanatang mananti in lotom asi daan, desay. Makitam ita, naregat ti agayab. Ay natatang ko na ti doktor, akisayan nyo ti agsida iti karnay. Taday tahay blood yo kin ni nanang. At damat kwarta nga igatang iti naimas amasida. Day takot ti bagbagak. Gaputada kwarta nga igatang yo. Kanin nyo latan nga uray bawal. Pumait mat ti panagraman ko dito'y natang. Ay, pariyan samat amin dito in lotaw. Wapo day tabutor mo, aparay. Ay, ginatang ni Melba, pare. Ay, sa balila talaga, ti adabrod nga anak na niya. Ay, saan nga hulugan dayta, pare? Ha? Kas dayta. Ay no, ano talaga ti kwartayo, aparay. Oh, makitam dayto kwentas ko, pare. Ay, nanagpuskulon na palitok day taparay. No isaldak daytaw, ay, 50 mile, pare. Ay, nangina Sige, pare. Panawan ka pa'y Tamapanak man dita abagatan. Wala ka, wala. Ang kaslamok na ramidam dita abagatan Ay, uwan pare. Mapanak makibulang. Ay, talaga nga ti kwarta, paray. Nanang, apay nakapanimid ka dita, ha? Gapo tabakot da taon. Apay awanat ti karbangak nga agpapentas. Ne. Apay akas na ti bagbagayo, nanang? Ay kasanaw. Sana kayat ni Desay nga agpanuslipak. Naikidi. Adala ka kwartam di sigay. Adaga raod. Di agpanuslip kayon. Wala. Mabaling garod akong takam ni manang mo, Amel ba? Jak ngamin amo ti agaramat iti cellphone kahit. Ay, di talaga yan. Ang amanyang iti ibagak. Ay, basta awagam. Tasyak taw ti makisarita kan kuana. Ay, anak ko, ay. Nagrigat ti sasaadag. Anya, kasano na rin ang anak? Nagpawpawitan kayo mat iti kwartayo a binulan. Kompleto kayo pa itigatas kan vitamins nyo. Ay na, Uy, awan dakdag iti ko kumare. Ano nga min, tinalaing nga aguyaw dita lugar tayo kat. Ay, lugpap ka na, na ito yagong ko. Anya?
Nabayagan na tawan nga inan, ano, sakti pa nanguy-uyaw na kanyak anak ka. Apay nga rod nga itala nga ibagayo nga eh. Kaya't ko kumati ang panuslip. Anya? Na, patgam ka din na anak ko, ti maudi akin daw ka. No slip. Itiday tayo da Jo, nanang. Sakbay amatayak anak ko. Ay, ti maudi akin daw ko kan ka. Mano aya ti pagpanong slip dita Pilipinas? Inak to ang damag anak ka. Basta ikanak iti pagpanuslip ko Hello. Hello, Daisy. Nakasaritak ni nanang. Di mo samot ikaskaso dagiti bagbaganakan ka. Anya asan? Mapan kay ili itamot laeng. Anya man ang tigatangak. Nagpagatang ni nanang iti pangikat iti kuribet-bet iti rupa. Nagngina. Iti kwan, nagpagatang manen iti pagpapudaw. Ingatangak manen. Ita, anya manen ti kayat na. Ingkagdamag numanuti agpanosleaf. Anya! Gastusak ti pagpanosleaf ni nanang. Agpanuslipak met nga ruda. Na, ni nanang laeng No ngay buy one take one ti pagpanuslip. Agpanuslipak mo ta. Ay, makamu ka. Basta mapan ka agdamag numano. Ay, kwalangan. No buy one take two, iraman kun ni tatang. Taiso ti timmawidan tayo itilugpap nga agong tayaw. Ikalama ba ay? Bakbakatan kan? Agarapaap kapaylaang at tumunderes deta agong mau. Na, apayaya, amakibibiyang ka, Jonisyaw. Ay, isupay apag gasgastusan. Saan ba ta si kati gastos? Iswasaan ka man na sumanao, Jonisyaw. Tano maakan ka. Barsakan kan iti na ito'y bakyak. Hello. Ay na, maminsa nga pulo da kanumat nga operaan jay agong ni nanang. Tapno tumundires. Nagadun nga eh. Bakit ka nung aminan? Nakulbutan ti kudil na. Iso a medyo mabayag. Kat mano ka nga tibayad na. Kada operasyon, 15,000 ti bayad na. Ay sus, nagninamot gayam. Kunak nga rod asaanan. Syaklaangan. Imbag kanyak ta ubingak. Ay, agtal na ka man si ka. Unmutan tapno makaasawa akmatan. Ni nanang tigastusak, saan asika? Ala, ingkan ipaopera jagong ni nanang. Anya! Ipaopera tayo jay agong ni nanang. Isuday tayo kung kunana ano slip. Kay, Manungay. Saan mon adamagan kanangina? Ay na, apayanas ka nga panuslip pay lang ayamit. Iso nga rod ti kaya na. Asino ti agpaopera Ni nanang, tatang. Ay, matulaw eh. Iso mo ti kaya na. Ay, aguray kayaw. Kasaritak man ni nanang yaw. Malatatang. Saan ba nga importante na ita? No slip. Amo ka, unti umay mo ibaga. Diyako nito, loy, tagpanuslip. Kontra man gaminan. Kuam gamen, bakan? Ay, di mo nito tuloy. Dayjay... Amo ko ti bagam. Wan, amo ka. Talaga di na kaya't aganggan. Ay, panawan nakman dito, Johnny Xiao. Ay, panawan na kunak. Xiao! Xiao! Oh, nanang. Isagana yun ti bagiyo. Tagpa-opera kayo. Napeg sa anak ka. Da nagmun aya. Saan akas ka rin na ti agpa-opera, nanang? Dayta pa iti kayat kau amasukatan. Numalpas ti operasyon kau. Anya adayta? Dayta yaw awag yo kada kami ananang kantatang. Anya? Ay numalpas ti operasyon kau. Kayat ko mame kan daday ti yawag yo kada kami. Anya? Mami, kandade? Ay katwan anak kau. Tapno social mat adenggan Ay, unay kayo, nanang. Mami, kandade. Ay, uray akla sunggat!
Anang, tatang! Manong, Apay? Ayan da tatang ka nanang. baliwan ta kanun ti iyawag ta kadakwada ananang kentatang. Ha? Anya nga, tiyawag ta itan. Mami ken daddy kanun. Nagkuna! Ni nanang. Oh, dula amin. Nanang kentatang latan. Sige, ungtan na ka ni nanang. Inak ibaga ka ni tatang. Amaan ana yan daw iti balay. Masuktan ko man ti adigi na. Hello, manang. Nakasagana ka din ni Nanang ama operaan? Ay na, hindi pa yung agsagsagana. Adda nga min nabasak abakat ang nagpa-nose leaf. Timundiris ngagpaiso ti agong na. Ngam bimangking mo't. Ha? Adda kasta? Wan, isearch mo iti internet. Sige, takitaak inton madamdama. Samon to ipakita ka ni Nanang di picture, tapno mamati. Wan, manang. Nakita ka dyan digit ti balay na puno iti anay tatang. Ay, isumat lagayam Medyo nagirig ang dato'y balay tayaw. Ay, naskan asukatan tayo ti adigi tatang. Ay na, gastos manan. Ay, ni manang milban at gastos. Ada magkwarta na kahit. Anya, tigastusan ni Milba? Nanang. Dato'y balay. Ay, sukatan tayaw. Tanay, maan-anay. Ay, mayat pa lang daytoy balay tayaw. Anya man anay. Kat no naglagda pa lang. Balay tayo pa'y laeng, ay di kakas-kasarta. Ay, amok. Ay, ngam nalagda pa lang daytoy balay tayaw. Apay aya, adi mo kayat nga ipatarimaan dato'y balay tayaw. Insya. Ay, gastusan nga min ni Melba ti panagpatonderes ko iti agong kaw. Ay na, ay, hindi tati ko na akong ka. Ay, Ay, tal na kayo. Ah, Siya kong tag-referee. Aguli Ay. magkayon. ay, ninanang mo ay, apay asyak manan. Una yan. Kat naglawag asika. Na? Tunisyo. Itak lang agpapintas. Kantab no mapalasak kumamot ti pumintas. Hanggang ipaidam mo pa'y salbag kalaklakayan. Bakit? Stone. Pala sa dinak ginasgastosan ni Day. Inan ano siyak tinagbibiyag alog pap ti agong kaw. Itatanda mang gastos kanyak. Iparit mo pa'y. Nagrigatan ayat ti aganawa iti lakay kan bakit. Ay na, agap apadala ng kentatang. Wen, permi ti rekyarda. Apay adi mo inanawan. Inanawak mo. Ngamjak kabailan nga anawaan ida. Tawan mit nga men ti agpaanawa. Ipatarimaan dato'y balay. Ipatonderis ko na ito'y agong kaw. Na, tayo pilit mo ti kayat naw. Ay, katmarmarban dato'y balay tayaw. Nalagda pa lang kunakmat kan ka. Uray aglagto-lagto akpay. Makita? Nalagda pa lang. Agap kayo, nanang, tatang. Ay, ninanang mo. Ay, basta ipatonderis ko na ito agong kaw. Awan makalapad kanyak. Ay, panawon ko matan apumintas. Nanang. Ay, saanan ananang tiyawag mo kanyak si Kadesay. Mamay! Agbibisain. Na, Kunak man no inton tumundiris day tagong yaw, sakbay nga awagan kayo iti mame, nanang. Jack maura yan, Desay. Ay, matayak tumutlangan. Katsak pa'y mapadasan ti maawagan ni ti mamay. Sige, mami, no mami. Ay, kasaritam data agbibisin ananang mau disi. Naskan ang mapatarimaan dato'y balay. Na, Ay, mami, adda ipakita ka na kayo. Nagmayat ti maawagan iti mame. Ay, anya day taya, anak ka. Kitain nyo da iti picture. Bakit, Mat? Wen, padam abakit. Nagparitoki iti agong na. Impatundiris na. Kay? Dayta. Dayta, tinapasamak. Oh. Ha? Ay, una yan. Ay, nagdakkel matan ti agong na. Kaslabo lamutan.
Kastamot ti mapasamak kada kayo no ituloy yu ti agpa-opera. Anya? Oh, kaya't yaw ang mapasamak dayta? Ay. Ay, unay matagas-gasat kon aya. Agbakbak taklatan, along paptiagong ka. Ay na, maan-ano ko mga minaya. Ay na, matayak adi man lamatong paltiara pa apkaw. Amaadan itinatundiris nga agaw nga. Ay, sus! Ating ginad na lang! Ating ginad! Ginad na paisaw. Ay, nagpiksamat. Ay, aglamangan na lang! Aglamang kayo! Paglamangak nga. Ay, sirok nila ko saan! Dala sa inyo! Ay, unayin neto nagbalinan neto balay tayaw. Saanan ang mabalin apagyanan? Ay na, iti kwarto talakay. Ay, awanan. Sapay planok apa irakunan. Ay, planok pa'y kumapay kan iti up and down na. Ha? Nagadumat kayam ti planaw. Dahil ta agpatunderes iti agong matiplanaw nga aramidan. Ay, laglagi pa ti pagsasaw ako nana. Ipang pangruna ti panangipatag iti pamilya. Sakbay ti akin ruwar alanga. Sa bagay, rumbang ngagyaman ak ngagpaisaw. Tanaadanak iti kastoy nga agong. Uray lugpap, basta makaangis ak anasaya at. Kan may sapay. Ad-adda nga umalas ti langam no agpatundiris ka iti agaw. Mayat kit di day taalangam. Original kunaman. Wala kay. Jakon arapa-apay ti agpatundiris iti agong. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ipang pangruna ti panangipateg iti pamilya, sakbay ti akenruar alanga. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ngestasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.